بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Utasi chikarma video ikao swaliwa ni watangazaji si profite tivita mabarme video armoe journal yangu chaîne le video kawaida yangu usiku ninifanya basi yabonge alhamdulillah shukrillah amrudinje ndongozi wa Komoro za hikma wa Komoro wa misa weza wao waangaliao izurendao harmazira zozinu wabemisao haki watukufu hangujana wabenuha deba muhimu harmazirezo na minga mparwa Komori ukanaristahamili babnyezi mgotomoliba nyezi munguliba hundunia nikatudori la tafendimwa riwono hitima zinji za somaban nuananya siku nyumenezi hazima haribarangu arirema o arirende bi shaina mdumo za hikma nungo elewa kai wodo mkabaya shengweraha ngarwambia ka wodo mkabaya msambele anungu hamba kai dengo ila ngamo kodo mkabaya sharaka mnautangwe yengwenge ijao mawo kinyume nizono ndo muhamba kawo mkaba shengora ano nini ngabo kinyume kawo makaya yo dengwe sumkabara menga bodo mkabaya shengora hange jao kama tamangalia na rajedi ngoni mbabi mweshele usiku procureur Mohamed Abdou yafanya hukma ayakaufanya conference de presse yaonise zenongoza rendwa ze mali za majlisi ya Marseille no andua roha no kanzona hulezo muheze mali hizo inamna yanisiwa wananyasi buhajimba iswali hukaiho gudea Mohamed Abdou hata hamba ina ndabu hamba hulwa hamba jau ejanaje boldu hamba kaya mapesa ya huluzombo hama ya huluzombo yeizo Mohamed Abdou kajafanya conference de presse ya zamba mazihana alhamdulillah mzihana baldu hazaba jana beka mnazamangalie fahariha kaurongowa kajamba baldu hamarabo hamba hateusa woje fasira uteusa wamndu ya marongo atula dhimu ya zambe alhamdulillah kajamba baldu hamarabo kajamba la baldu hamarabo hamba hamarongo atula dhimu ya zambe hajihundu hateusa yabonge garfikura wanamu kayemezi mngodu mauturonisa ikabandu hadaliha wanamba balangu asirikani mahakama ngwa mondabo balaja abasamnyezi Mungu hawabali yangu asongoza mbawao kabla ya jana niwono video yafanywa bana ni mwana nyasi barufu ngasana mnamuda bana yaonisa video za armo za pangwa jete msaja bantiju yardiambo nrabeshe wazo no wafitini yamba kawa ekaparsa bwana huo ngujo maana naye intwabeli hajuha hazime video ye jane za jana zilazini ukashe bala ko elimu Mohamed Abdou kajama ndabo
kaze mali za majilisi mungu ni mazara mazafanyiwa watola fungu yabo nenda kula zombo zamro jezi uwe azali wazihana juzi shajana Mwenyezi Mungu hazibenua so ni maulimi wa boltolo mze abangar lindawo ni wandu afaswaha madamba bananga mkazondabo ula minyanya namjibu leo namjibu mheye mwambe bana boldo amandabo nambilimdo amazandabo tena jabu kompara barufu kwamba haraka uzime badula kazamba inde suite ya video la muifanye jana chatsi hata leo namekana nini ndabo zifu wakaze kweli zijibenu wanangu jana banda waelewa za tofauti zao banda waelewa kama harman rabu banda waelewa kama binana ndabu banda shawardi wa benuli wa kumurka she wanurka tayari rito hitwa rire hitwa to roho na hozo zango kauhana izo zambo wahana shajana Mwenyezi Mungu hazibenua ngarushukuru Mwenyezi Mungu abangibo hajimba swalihi wempesa uheya ambe zilandabo zila komplo leo rongo wao amerishie ujirene kanga yabo haina juhaba ubeze uhe uzihane yeleo mambo hindi ikardo angalia tena hajimba swalihi afanya video kajamba mamondabo hamba mtize siri za hatu ngamtoze sekre njenga mmenya we bwana ngamanzo rifungwa ngamanzo mkanjela hatu yabo kwa jamba zilandrabo kwa jamba zilandrabo yabo ka nkweli ngabandu koze ngozela kwa jaka uzijua ngalinda ukweli waziko ndamne shakwana uko ndamne ukaya zoka uzijua hajimbe swali habaka kandwa tuhenguo wanukanti etafsira bala zetrengo la gumzabe no kwezi mwana masadnanga ona problem so hamba katambio wana nyasi kaya bwana inu nwani hetize yo emna bwana Facebook kwetamba mjo mwana hamiche riwasuli arma ushinzi usaube nuha zetuzilunga mwishi yao namna Mwenyezi Mungu yatabuse kudra ya hahe abaswanya swarabu warabi hao zila jana wahana abazo nabu wazihana jana leo Mwenyezi Mungu hawaramina atangwa zirabi hao wao ye jimba swali bakoronga maini kajaba he boldor kadanabu hama kanwa tuyangu wanukanti monti etafsabo hindi ujojelez na yempesi wawanya wandu yempesi mazlandabu hamba ngamonza urifungwa ngamanzo mmenyemba na ino ngamjamka uhakikisha zura kanarfanya yala kulli hali bwana makomo luhar mazari zuban nangoma hazan bwana zanda zinjia ekamtolewa kaya rimwambia anife kweli yekamtolewa kama mama dabdwa kana haki na mumreme juzi mama habandabo bolto hajahaki kisha kache mapesa ya nusu hayo ya tolwa hula zombo bali mama dabdwa zamba hale na boizo akauzamba tukabo halalasi uhazamba shaizo nusu hanyu mazifanya do mazibeha abongelazi doro jibano yoshukuria Mungu akwana nyasiwanu asomo hitima wajireme zikauhangazi wa wanao haina sabajini manongo watongomeza hitima ya basa kotizo zikauha
ekani kamje tafsira zinduzi wanao wamwambioni balaza zo zandiso mwanani hakamhana abasamjenga mjibe nwa wani na hizo mzihana mwamba zila ndabo zila koplo wananda funguha ndabo kadeporo pangwa yabasa ngamzamba wani wakati wajuhamdu ya mangunjar mwa hadisi ili atahe namna nuso yanyanyua fungulwa mwandiso abaze sekreza hanyu nao mwandiso abaze mwapanga mwandiso kubali abaha sishanga mwanama mzimani para idrisene ukana furaha oi mtushukurie Mungu bora zamba mahana yajaba samzira bihawani abasa mzira bihawani leo tsuna nyangu assalamu alaikum jambo kwa tukufu leo ngamfanya mna mukaddimu wangu kabula nimwambieni kahindi walika unadhimu na bezla mtume yaambia ya maswahaba kala mwambieni zole kwa ila rumunizie haukaida jaba sainu al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kwezi shana benamna nino jina na bekwezi wa Komori wasikualewe inu ikaula dhimuriki naye lilo harumare bango na Facebook haukai bwana nakahiwana mwakamba garamo rabo mwamba siwana fiki mwamba jau wala wakaurirema ani habasa Mwenyezi Mungu hawasindiha ngwazikubali wao hawao kaula dhimunjivure kaula dhimunjivure riwaya tsabasa haukasaskant ukaya wananyasi wa konfirme ukaya warohawa na utahazombo wajore hitwa ya baba tazlao bishi baada wazihana maha warongwa kwa tuhana shwanga wala umumu wa zamba abonge hajimba swalihi ngarandur dujeleze wala kejate mundo yehukubali zerongo za kahangwa hukutata basango tuhana yehukubali zila dohambia wa hajimba swalihi au hata basango durege mswafula abe wamesika marabo jibu wabara hale edebaho kejahisa hakampesi wa ujibu wanu na hamba tijao na hamba zilandabo yaba bajimba swali yaba ukaurongoa kujamba mkazonrabo hamba kamra twengu anrukanti ardi huduka za satena yohamba hindi hamba muradiga drama pia ngajo toza siriza hanba mimi uzamaro min sina tabu problem harmai madamano ya heze plus hizo na wetafsirabo ngabo jumazila ifasirabo ngabo jumazila ibani ngamonzo hitima zwaneje sosu kawa wazingara mkaba rikadonrabo vanuzindrabo vanunga sokotunga hamba vanu mahakamandrabo ya baha wabasawani mzambao simwambiani vanu ukosuko abdalago aretewe masuyala sakani haya fanya video hamba nyono sasa nyina ndrabo mdi hadaya mdirumia abdalago haparisiwa alafu mzime za telefoni zanyu pia shabo zilandrabo kwa jazi jua kwa jakana nongo abunga mwanzo nywana nyasi la kaushina n'abantu mlo kinyume nasi mndele sema kalima yala
Mdeleze kama bandu wa pesa ujibu na ulapiza kama mwanongo ana enda basa ngabasa ngamjukora mbani ngamjukorelezaje tunanyagu kunumbisa wandu wanunga kwamba Henry yema lideri wa siasa watembea wandu wanu leo ngojoka uhana hindi ngojoka kama ngwatwa bure na utsawane ngoharma namna zopanga za utamizi ngojareitwa yabona kuli hali mnundu kana serikali ya kanezi ya izozishie ya batemi hono ya dalinde mizingaije yo hamba drapeau blanc baleze zelongo mzanga omusoni banu yo hamba drapeau blanc fatrabo mja toba ngoblige mavuze kweli wandu mramwenyi shajimba swali hawambeleka ikarwa tuheze nguo wandu kansi yabo hamba zonrabo bahefahari hamba kaya emnandongo yate zimhundu hache yateusa yamanongo asula zimuyambe zaba bali ukajamba hawanza leo zedua mwaomba lizihitima mwasoma ngazifanya hazi ngazifanya hazi sha nizimuje muhifadhini okay so nidona nyasi no abange banlewe masiho mwanzi uhendo ngamduli ni mwambieni kemba na inu mkaushindana nando ndamiba wanungu watamau ya zongo na zamba wano pia jana ujaleo sasa konfirmi hazihisa hakasina wameluka ya kamsina nuko mfanya honga msabu hao mzamba jana bobogi mkuba simameni kangyo au ngyo kiasi mje mfanya bila mwifanya jana mwamba mweshuwe yo simambiani jana mkonfirme kasi mweshuwe kwezi avec confirmation ani alhamdulillah msubuti mbwe maato makashe kawatira fanya mahamira ya bure shukra abasa ni bakisha wayadonga makama mkazozo ndabo leo waje warongo hajimbe swali hiridu heye urelezendo ye Mohamed Abdu hamba kweli hau hamba ndabo habana Mohamed Abdu da puwa boldo ya ja confirme zamba nabo harumani Mohamed Abdu habana zla zamani barufu msagajo dimani zazi armone ze video ya tonisa wala harumani serikali la jazambe شاه سيسينغ سنزر زرهم زلوني لا تقنطوا من رحمة الله كرجسة طمان زر رحمة أم يزمغو هكذا جمهور روني ساز كولي نهم بنواني هذا نبو زهان كويس ما ننسي هجم يسوليه وذر هكذا جاتو شاردوه واميزلان راغو bawe mpesi wa uhania wanu na bukuna kauja uhana tahala kau saurongowa hamba kaya enye kauna tuweze nguo andukanti msamkubalika mtwaze nguo ani mjitwaze nguo msamkubalika mjitwaze nguo msamkubalika zelongo zina mkanda mzifanye hata mzitole amani izo moni sozamba hale jana mzikonfirme yabo kwezi wanama wa Komori ibakisha wenza hikma na akili abonge mresema sade wanduko baisha jinini kwa tsukurele wanongo shaka mferesho yoni wanyanyaso ya komba romani manama amademba manama utsina nyangu manama twiramu
kwezi mwanama fakim radabi iz jaa alhaq zahaqa albatil kaza kolizija ndabo ujitenga leo kona habo kaza ndabo kona habo shandao hawao inda ila wakaya mautu kiyama yahanyange jobalo shezi ngo jorongo halafungo ezungo ni omuongo jorenda ngoja mazabani nile umriti na ushahidi amani alyawma nakhtimu ala afwahihim dosiku komu yahanyange jobalo watukallimna aydihim yamiholole jorongo watashhadu arjuluhum yamiduitwa shahidi bima kanu yaksibun haizo kautima Mwenyezi Mungu kajalina wende hiho hawabuliaze hanyahunu warongowe hawabuliaze hanywa warongowe ranguhunu ilo wanadamu wajue upewa nduano na unafikiwa hao na rahawe jamwasuli Mungu hakajo jua yawanike iduku watataze shambashe na rwabenu ranguhunu Mwenyezi Mungu hawabenu ranguhunu ilia wandoa warambue ukawoti madhamana wandu wandabo unao wandu wandoa tebaya harmantini jimbe swali hana hata na abo huvumbulwa harumede baada ya pesa majilisi na bunjula kama mahule zombo huvumbulwa hata mjoka wandu zawa upara wamba usije komori ukauloza kana mashuli bana hamba usije yode mana wakauhewa na maka uratu yangu wana rkensi nani mkanza mrifunge wanu mkanza mrifitini wanu jao ngajani ya fardi na kaurongowa kajamba rambandako haswime ngo aswime shamba ukaya ebana mnanongo mndu yabo wayamteusa ngarsojoma na bure kajamteusa bure Mwenyezi Mungu hamjalia ya mwambe bozokuli akamna zamangalie barufe video kai partage ila kanyamba hamandrabo hato paramba towa hato abonge dakanda nikemleleo shamanzameka ikaw lazimu negociatori na madam bae rende konje rinese de barwarentize haukaezo na doa bazibenu hawazibenu hawazamba wao kwa naula umumraji kwa na hamba kazanabo na mkera dhirenge wanatsihu rivumwe rivinderi janwan wahe wambehe ezilangu ambao ndrabwa ukweli na furivumwe mbabe mimi tijaba lolo mwambieni ukaija ukanivumwe haukayaye mbana isai waswili zila za kauhanwa wazikubali wao yabongela zamunu warenti nivumwe na muda wakaya bado tapala no hata wajuko kwa shonde wajitinze shaba sana no wajitapalie hata wajite damu akaanza mwana wabase banda maamira ruza hadate damu watushinda abasameze Mungu ababalia mwatongoza amba wao abonge kwezi armamifu milibani sinaufa ya deba ya hangu na wanduanu tena na kinsiruone wajuka ujibeha ngeni wanama mkiri mjoa lawa bwana mbaye bunogosiatori bukozera kama zisazbenuha abungara bahot narene hauje bomona ma usina nyangu amabonda bukos ketu wakati karwarenti ukoramba wahana ramba wahana zambo wahana leo wajangu ambao wao ngoishiyo wajimbe swali arambia kaya walango haruma mandamano yana hena mnunga na zambi badi yeye hazamba arme video yahe na ngujo zamba ngwajo zibenua na renti babo eda wa Mwenyezi Mungu irenge hasangu iwano hasa ijerata isa
abonge wanama tizama kaloma nalendo na kabla amdokom lolo njiano unaza komentari za hao ni namna wajiba nao sha yeda alama bala msomo zindu baitizo ngazi mwana oni na boraha ya boraha rahamo jata sama hao ham nuwana da bwa komori ngam joma na sharaha ngam jobe nuwa siriza anu sharaha wallahi alazim ya boraha اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نغوها سواye ngurijibuliyowaye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa jazakumullahu khair.